era leg bene machalo kaka timo jwi ni wan ka don kumbe di chimo wa chere rock machalo lawang gamente bal mo ikeno nyo be mo iken mo wan bitimo dugu chen pajo owego ka wan ochero do rock kumbe di ka one ket ma da ket ma yang chona chweli ka chero ka dwai tim con cái goro lạc trong quen ngó cái wo con men jok con biro la mo doge ni a leo to chamo dugi gang dano duka kom gi yot pera tek no ne lu diro chawa ma chalo man ma chalo kaka ke karo pen ka lo ten ne unu bu cher kama keto bu cher kama keto cher che ko kete we yo mo ikana wano ko kede do ko ywe ka pajo pen ka wa beru maraj pedo bu beru rach pedo ki binene kom wan ki ken ki binene woni wen chalo joma radio kama beru mabe ki rokuno be wani ubudugo e komuno wen chalo kaka e guni tiken lega ma wano tamane kama don wan oye ana be chero ka bong omara be chero tuga okele maono beri site kan obo chero moro to um, nyuk andrew obo chero patch wabi gwenye ken penkete nene watamane wan bi chere roge eto watie ka chel ke du walego banane oleg pe wan owek bati mabe eto beno ti chere kar ma da parliament da tiga bina bina yan tiel ma ti lo ke no giti mon kan pangyo botu ya mor ka kibiro ki penyu tamu ene de ti an ni ngomo ta ne be ke nyak pi lok ma mor pero wunyi lo ka marivani be furu buru chaba ngam pa marivani miro ngamme atamo lok pa parliament ana romo poke ke dano ne kono parliament obedo ki gulu kan kono bedo ki kampala kono bedo ki kwene mok pa parliament reflects jeme mom yorte me uganda ento wati wunu ke ikin jeme muken ma watamo ne ki ket machalo gen ma pere tek ne ket ma parliament obedo kumala me uganda pere tek ne kong dong o lok maguru kumala me uganda bot waka eni ya choli ken watiki lok ma duong mo buru mui ma tiyo kama leng kiena jeme ne mo kana tie jeme chalo cholo diai nyoki luone wo debt compensation ma burro mer chalo mui be pa ngeyo adi ma dong ki cholo adi ma furu dong ma furu ki be cholo kisin pol jeme me don lobo ket ma yene waju kere ne jeme chalo madivani sugar attack sugar mono e on don lobo ma do ma wano neno ni kauno tie on the ground ma tika tich ket mo bior ti kere ni uno kele la kwa padano unfortunately mukene food pure taking shape kijame mukene ma pol we have questions of ngom land ownership land management ni nyugok check matie me dor ngom kumbedi is inadequate kati kilepene ni petio mirri pa dano wen keto mir ngom ke do kere both customer ki check mog matie ni these are issues makatie parliament binu kabedo peng ikabedo money go good jeme maguru kabedo enoni loka tuo luch ma wano nan lo tien wa gitika lanye ma wa wan gen numer wa timo ngai wa ti aneno ga nena dong ni to dong wa tim ngo ego ne tiken jeme ma ka parliament obino ka bedo ka eneni meta ni mono go good jeme ma chalo mono however ikin jeme ma umiara mi ma chalo precaution ni watie kile tien wa mo kene ma pol kare gi maro tike ka gumtie ni watiki chawa menyoto deyu kia wakawa gen yenyu yo menyoto chiluwa aye kama leng atama ne ye apoka kitam ki keta luten wa mokana teme kere pol kare chamala de president tika benu ka en ki chel keryo ki yenyu yo mo ma temalira lira yo man money cha ki bitinyo coffin ki wor ki coffin instead of one to allo message ma watama ne miero we ponen chali kare pa mien iwaje ni kare ma kwen no tika bena uganda amiro packing mutraga duwo ke choko lo ngolo wen kid district pa ngeyo ki kano gyo wen beru chalo kitemo public relations ne kat wele tika benu gang utamani mo video ma wa nene ya america ne utamani lega pe america chan pe china diet mo beto eto gen magen tamo gitemo gen makelwane public relation
e chama welo tika beno wale tena wobe mate teno en mama fut gi yenyo mere ot kile tena nyera ni ka neno ma chi ko girlfriend ne do benwe ma o ye ni be beno mara e jwaye wa tupi wa ni mattress mo ne